Mbola binaka. Mbola binaka everyone. Ngona bitalono na basa makaviti. Nitaka niyo ni mbola binaka tiko. Baka mbola tiko birna bakanta mi Australia. Tapos nata pangara sema tiko mikina. Sa lolom tuyan bakali bikim ni nata chiko na pam scheme. Sangol chiko na bambula bikim ni. Liu sarera taro chiko mai. Ena buku ni betalano eda katiko na betalano batiki Ratu Navara rombal kandabo batiki Ratu Chone Roni Masi. Au vavidi binaka ni Bondo tunayangan ni nunggu bata-bata menta betalano na buku ni ah, na pam scheme. Laki na sangay me babi nakatake so na Bengarabi, baka Dortico, vabi di nakita chuko berto kita na CLO, to na community liaison officers, sige na karaw-raw to karabatiko, ano sa kayo nga, bina babi nakatake chuko na Bengarabi. Iya, tawara kira na kena bo, do manda na ser manda ronga da manda, men tawara kira na wani bewa kani mer na sema mai unitaka ni na rongo binaka ni weekend na ndo mani ser ngo. Menda biwara kitiko wira na sema tiko mai. Nimbula binaka.
Naka, isso, toka baka na sere menesa sa bakara, baka bulchuka ni vikem ni keve, en na eka ni singa ni kua, singa lo tule buti ko may biti, na eka vio ni singa ni bula o chulai, bula duki. Um, Go Amerika sa uchuko na vitu, vitu na miniti na singa buke lulu, ana eka walu ni singa ni bula o chulai, baka bulchuka ni vikem ni keve, singa uchinga ango endo na nongu VOC membeleta na Pacific Engagement Visa me Australia na posa baka Britania au na numa meu na takaba ingo endo na VOC na posa baka viti na ken wasi chunga ni leputal ni tukutuku bobo rambasi kamai na buku ni kela sanga itu nga me wasi ni baka matata be kemni na biwakan na Bikim na binakatati ko muni bitan na muni bol kerkere and Pacific Engagement Visa. Iya um so bikim ni sa bitaw sino na bol kerker sa totok sar au sa dingoma so na vitala no sa ngole mai kar sa tukuna manir sa biutan na nonra application binaka live sa dola tamani toso lebu bakay tamera una to bala talanga me una bita en link ra na page ni Pacific Engagement Visa overview ngwana website tiko kina na appointment kaya baka ni binakata mo ni Tikoba so na information sessions may biti sa biti ko ni na link uh, ranyo tambaka na kaya basa rimba-rimba na chat sa ambita yani nabuna toka kina na link ko balete ni chuk saranga kina na tukutuku ni um, tukutuku ni information session around ni kuchikova na information session in person mo chuk saranga kini ke bakau tiko isuba baka idori tiko na business center chuk na Victoria Parade ono gato bala mo na wasi talanga ni na website bikem ni na seber ni kila na buli chukina na website hanga sarva ka liwe baleta ni baka watu kuno chuka chukina na be tuku tuku matay lalay
bikim ni na binakata mo ni tikoban na bitala no baka ngo tok sar baka woti ni chukina na itukutuku ni bitukutuku so membaleta na baleta sarangan na visa ngo Pacific Engagement Visa ono waseni ngo na ken na page si bermanda yanda vakumbula manda davi vakumbula taki o marata ni lebu ra tali taka cukup lebu na bitala noa na nonta pasanga baka biti meron inda biwa se taka na tuku-tuku so membeleta na Pacific Engagement Visa ngo na Pacific Engagement Visa ngo visa tunde tunde tolu na tolu na visa soli tuka na viambaki dola mai na matei ni Julai me dava ni karosa nga bulka dio ni Julai ndona bula todoko na kena pakaliweni na fo na kena fo mu kede kede na link o sambit tal chunga na nungku tanga ni baba rata lang no Google taka Pacific Engagement Visa form ang basi katake main na link mona tambaka mona ngolikina iyan doga na kambimbi binakati chiko mewa seyani mitiko na nomini IMI account IMI IMMI na IMI balaklaka nga ni immigration mitiko na nomu IMI account umbita kina na nomu tukutuku membaleta na nomu bakini sudu na edamu libutan la karto na betarang mai na chico kede na nomu tanga ni baba ya sora tarong chuma na dabo na po ne ngan rebikin me tiko na IMI account may nanongku ray bakatikiaw na IMI account baka tango makatalanga na kaya na wase baka ilawana no muy tukutuko tango maka na tanga ni baba talanga ni ko na ray kina na chico kede kina na nona to iwala me biko kaya baka sa vingomi na nomu application siya koe bimbi kene me chiko dono no mo IMI account me rauni biket kene no mi tuku na tiki ni page talanga ya ona soma kene na rosanga bul kalima na dola ni labo ni Australia ya 25 AUD beto to bate chiko na tolu sanga bul katolu ni labo ni viti na bina kati mo na bakan takan dona card Mastercard se Visa se na nomni M-Pesa Mastercard so baka bikim ni sati ko nomni card waya mona soma kina na nomu registration fee iya beir na sagero nga bando na visa ngo ngo na visa tunde Australia ka tolong dolo na visa soli na biambaki na eroti ko na two-step process ro na process matai ko ni bakale form chiko ko rusa kalima ng dola yan na registration ni kina ballot registration mo register na yadam o tia salanga inding taka na misini na ya kwa nga na yada inding taki ko ya orto salanga lako be na process taraba ya mo sana valewa na nomu form mo salanga apply taka na nomu visa lele besar sara raw na PV visa yana matin to viti sol nga bi kenda tol nan raw nga na visa sol bi ambaki ken balbali ke bakaw na siya ninding take na yambaki ngo ni kakunya lelai balata na visa ngo dolo to nga na bi ambaki chulai talambe ke mengo dolo tale total na bula randing take nanding taki ralutu na lutu tobletal nambak taraba yeso may nanong vital no tiki so nanong tokani o rongo dini so saranding taki erangay baka wele takan na matin katumba en dolo tiko mo apply kina ya ilibu na buna so matay ra siyang ni check takan ng email ken karua sourcing check takan ng IMI account Belta nga na oso sinimbula, lebo na ngono sa oso and the second in the lucky rate sa the wilika na no the email sa the lako bina no the IMI account kaya ando na kambimbi kina men dola na no mo IMI account kaya kao lako bina doon na session kaya watu kuni chuka ya mo ngoliki na siya so mi information session ero ni baka matalte kina baka matilalay lebo na taro o nindo baka taro Blato yung matanga libo na taro lako tumingo toto pat kere chukaya na buno no numu mi utaka pa na live meraraw kina weekend iya so na bitu kutuku bobo may ngomong ko no numu mo sayani na bitanga na kamo ni na numan na 25 Australian dollars na registration fee na yambaki nimbula
Munikilati ko kwa ngaran ni apply mo yang bakitul sanga wasanga bulkalima lakso 45 and below. Doon maram sa email nga mi binakab ni kuat kuno ko isa doktor ti aw yang baki wasang bulka bito. Isa sana siya nga to kaya. Eh? Um, Ena sona ngauna do tukuni ke kai dua na loni vale tikuirano na mbaki 45 ene yanga eron apply ia vira na ngone ke bakar apply vira nga ron apply nga batakira o hira na bakawati era na apply baka bubale ke sta main applicant na kembali balota at kerto na ngone erto na nona dependent ito na wili chuk nga benan do na application kwendo na kambimbia menda ntambe pata babubale danga ibital no takabatan na labana no de tuba membelatan na application go na Pacific Engagement Visa ni ngoli Australia kwa nga nakao benan mut kunya ni na Permanent Residence Visa subclass 192 ento labana matinto Australia buana bimatinto na Pasifika tini wilikino Timor Leste merto na volker kereani kina visa ko tolong dolu ana visa solichuka na lomba ni tore pagi ya nakanga ubia nakata meu tukuna na information session o mabini pinaka buai so era sa tukuna mai ni sara tikoba na information session sambu to toka sarangaya mabini pinaka kin bira na binakata merlako iya kata nga binaka kina na information session bibu ke saranga ena kena so minatar ruchu kana matanggali information session makeni matai koya na kena nganri merlako so mer tikoba na bitan lo kaya mer rede na dapsuch na visa process kena dapsuch na requirements ken katolu na nomula kibanga raka Australia kena keni kaba na nomu baka rau ninto sana ngole keda babu bale untuk sala ngole Australia ndo toka na raka baka mera na nonta reda bata na ilabo la kabata talchunga rusang bulkali mga nanto na registration nga ya nangono sana laki hindi kita kimain na ramu mo sana ngole o rede tiko na tuku chikungo tol nan raw lim sanga bulu kalima yes 355 AUD ya na sa unibisa kebka o sana maniting taki so ken balambale o binakata nga mo bibaka ungeti weekend na biokani da binakata tiko tatanda taka tiko mbeka mo na ngole i Australia beir na sara baka donui rakalonga ta sara ni rangole ni Australia sa wili chukina nonon ra Medicare ir talanga na ngole sara laki buli na public school ke makasar buli na university era talanga ni rosana duriani mer laki buli na be university Australia kena katolu tiko talanga na family tax benefits solibira na tumbu-tumbu era waka ngone lalai ra susutake cuk talanga na child care subsidy mera bibu ke bena sauni non ratu garabi na ngone tiko talanga na bibu kini soli turu-turu ke baka buli bena vocational se be buli na high education university cuk talanga na loan program ra talanga ni kona ba sa dona baka donu montona baka tebi kena ututinga na vibu ke talanga ni soli na youth allowance biran na lubenda itambongone mera laki bulitara sanduan dina na vibu ke liwenda au kilani chungo mai viti na prime minister me ni Australia rosa vitalo chumbe ke na nanda prime minister mai viti tikumbe na bubale agreement na ken romali wo biti bat ke Australia tagarede kinongon na bitalon no ver na beteda ke elak som sarga me mitari ken ra na buku ni visa kanggo na Pacific Engagement Visa ya ona no mga meu na be bareta kan bikem ni na website ko na Pacific Engagement Visa ko na binakatalanga meu na
meu na varita ka talaga na bonua chukina na bono ni mbose. Muni ngole kina. So awasa varita kochi na page ngo virato na barong mena sina moniti ya unarete manda ke baka una wasea. Wanita ka ni na reida ke baka muni ngole nga na link sambitera au sambit chukina na link ni Pacific Engagement Visa tambaka na kena basa rimba. Iya ngo sambit yani. Unita ka ni sa reida. Bula John Victor Ndari boleh binaksandende. Tombolo Minisilandi, tombolo may biti, timbolo binakan na siya matikumay, na silbinakan ni Kwa. Okay. Aw na ni kay tuko na nga may kaya baka ni Raider Rawa na kaya na siya taki na page Nita kanyo ni na Raider. Nagay tuko na nga may kaya baka ni Raider Rawa ko na Pacific Engagement Visa. Ko na page ko sa ambiten na kaya na link Dora kambimbingo me dawili ka man nga me matatay kongo www.pev.gov.au ningolikin. Okay. Anita kanyo ni rongo dio binakatiko. Nagito ko na may kibuka ni rongo dio binaka. Iyo, okay. To say sibo, okay, binaka. Okay, so you can see the pages achungo na Pacific Engagement Visa. Ocha, wala sarango in a country. So you can go to the PEV overview. Moniwili ka kina ba matelalay na saramanda na visa ngo na page ngo kwanda chukina ngo. So lako bena countries. Lako bena countries, lako sarango bena Fiji. Bikenda na chukoy biti ngo. Click kina go Fiji. Ocha o scroll somsara. Lako sarira go. Information sessions. Information sessions. Go na email mo ni email kina. Kaya baka ni viti ko na information session. Go na email address. fiji@pevsupport.com.au. Nawala to kike. fiji@pevsupport. pevsupport.com.au. .com.au. Gonna email mo ni email kina to book any of these appointments. Kaya baka ni bila kata mo ni tikob na bitalan no Nggak sabit sekali. Okay. Alright, okay. Kami sare de chiko Okay. Kona patungo ko tal tak sarang akin bale ngo. Rito ngo. Dua rua tolu ba lima ono. Ono na session na bulo July munindingi taka munilakukin. Go na online. Darito man na online. So kaya baka sila niyo lakoy suba ikoro niyo ngole en dobirto na session go. Endo na yawa na session ero ni rasema nga limsang bula tamata. Satok ngo na email kinat ko ni birto ngo na boni si nga sabo na bulang go. Na sa ochi na mateni July sa ochi na kabiti ni singa sabongo rosang vulkan do ni July wata kena rosang vulkaba. Tu siti ni karosol kandua barong bukan na karosol kaba. Limsang bulang tamata ren chikob na tu siti kena barong buka. Email ke tukuna kina ni obe chikoba tona selembakan na link ni Microsoft Teams ranyo ni tiko kina mo ni bakarongoda ni tukutuk tal matilalay ni session. Au martak sar nga bali bu ni chiko na nono to information session na mo na libo-libo kaya talaga mo ni sema na nono to Facebook page.
Sando di na nakalunga talibo bikem ni na sagebe sa sangat ikungo di sa tusar tungango na ken na ngaw na muni ngolikin sa bongo na tu siti rusol kanto ni singa bat kena rusol ka bana singa barumbuka ni email na fiji@pbsupport.com.au ni book only 50 people can attend per session and it's 1 hour. Okay, yana keni matai. So that's the first one. Kena keni karuang go in person. In person. Kaya kau ni Chukoy Suva, go na address. 217 Victoria Parade. 217 Victoria Parade. On sa wala minital nga, yan doon nga naka, it's first come first serve, but only 20 people can be there in person. So, kaya kau biya ngwale and na ni ko saranga, tutul na kaloko. There's one session today. Kini Chukoy Suva, sigmadale, se po chukoy na spaces yan. Dotal lima taka na tola kaloko na dotale na karusa nga vulkaba e na doa na kaloko. 217 Victoria Parade na Suba Business Center. Wow, this is really good, That's in person. So we get the toll right now as we speak, Thursday 3 p.m. I think in the next 35 minutes. 217 Victoria Parade. Ronyong walikina, kebakaw siya nga lala, but you have to email. Kere email ke. Kere kita ringir to whether you are still, there's still room, but they can only be part of the 20. Okay? Doon taro? Totok sarang So, redang ko na information center, information session, rua. Rua na kaya session, dua in person, dua online. Kosar nga na vida na kaubiyawa ni kuwa, do talia na bangkar takataka, employment. So this is another one, employment support services webinar. Kung na session, sa kung na Zoom link, kaya makawabiti ko ba? 70 people can attend. So, sa ambera ni kuwa, 130, yeah. So there's one happening right now, I think. Sa uchimba ka? Ang ganito tala na katin ko ni singa, or some katol can katol sa ngabul. So these are all the links. Only 70 people can attend. Ko na tamba na ni bangara takatak. Karto na bibuk sarva kalibu na ken biu bata na nomuni resume, na nomuni cover letter, na nomuni Australian Jobs Boards, na nomuni bangara takatak mo Australia, Fair Work Australia, na baka raw na interview, na nomuni vocational goals, na bangara takatak na maintaining on the first job, vitalo no bat kira na employers me Australia, sambu totokan din. Lakena kisar nga sa chiko weekend. Menda sasanga yan ni menda laki tikoba na bose kango. Ko siya ni somi. Erto sule sartunga na matento Australia. Na dakalunga tayo ni chiko sa na matanggali tubo-tubo ba kango. Maybe buki weekend. Siya katal na ulumbala siya barap. Nimbula binaka na biwakanyo ni siya matikumay. Bula Emma Manoa, Jose Sibo, nakabali bikim ni na tarti kumay o nita ka ni matati bikim ni na bitala nongko siguro sigang ko doon na nongko session baka balangi gosa nong to bitala no baka biti masalinin bola tangivi ratambalabon do bola binaka bola liti baka loma iyo kosar nga baka leka-leka so ni tuku-tuko no numa meu wase weekenda na kabina kani kuwa au nita kani sa matata wata kena watu na au nono mo me wase weekend ndo na marama ni Papua New Guinea o ko ndo ba muri na page na no Linda Kapani o Linda do bibu ka bali boko na do suli ba kasala na kana maru na ilab savings ngone lewa yalo matua to bibu ka saranga ko na kana do maru na sente na besina ya
Wase chungo mengo ko endo ni tuktuku vi kemuni na apply and na PB visa o ni sanga ni bakawati. Single. Torbo se konelewa se osanda wai. Um, nangono sana ding tikikina e bida na ka e balach kumengo ko na page no na page au no mo me wase ni vikemni. Wa klango na yanga ke weekend ke. Matai police clearance. Sanga mo vital no taka raungo na ngun sala dava mo na taka taka rakina no police clearance. Um, iyo, chuko na buno mo ni ngole kina mo ni likota may na no mo ni police clearance. Ken karua no mo ni passport. Okay? Kaya siya no mo ni passport para kabarango apply raw. Nita kila chuko ni intende tangay torno na ta passport. Sora ka chuko ni on madawa, waya on na pula. Kasi ang tuni kila nabibisaw ni ngauna kaya bakawan na mada kalungat sar. So you need a valid passport. Ken katolu no mo ni birth certificate. Birth certificate may tukchukaraw. May bakanta to kila nindo wala kamay na ngauna tagay di wabo kina kina bangaren na birth certificate. Kerkere ngonongo sempera may na deadline di wabo kimandali ko tamay. Endo talen na pwede ko ito buti chukumengo ko ya. Membala tanayada. Interesting biyaw. Come dalo chiko ko na statutory declaration. Statutory declaration. E bala chiko ko ke baka endindu inayada e chiko bena nomu birth certificate wata kena nomu passport. Wata kena nomu school certificate. Kila ni okay anda eu talanga dobira ya. Dota ni na rangu e na nungu birth certificate na ngono sale buli kina USP au sa baka ngata na de nungu ta. Ngayon din hindi chuko nungu birth certificate wat kena nungu nayada chuko bena nungu certificates ni buli ngayon wala chuko mengo ko bimbi me tiko endo na nomu verification man endo na lawyer se JP Mbeka. Something to think about. Kaya baka indu na yada chuko bena nomu birth certificate wat kena yada era chuko bena nomu certificate ni buli. Kaya baka nindo bira to bole amoni kote na nomoni birth certificate but kena nomoni certificate ni buli wine do na lawyer sen do na JP me verify tak nga mo ko ni you are the same person kem ni do chuk na tamat indindi nga na ya ando na ka ulit sarangan ni ko no mo mo sa ni ndo talaya na driver's license kaya baka ni raiba sanga me valid tu na nomoni liseni atalangan do na ka ni na barota ka me raw raw na nomoni na ngol may tay nanom ni visa nanom ni driver's license ron yun ni convert tak into an international driver's license ron yun ni bakang taka chuk min dona empaki beso libi kem ni nango namun ni visa tak nanom ni driver's license may na Fijian license into Australia. Dotale na proof of address. Okay na address biya kang go. Show proof of home address. O siyang man ito raw ko na address sa Australia, si address si BT. But maybe it's in Australia. But Loriman. But that's something that is in the list. Kendo talaya na savings bank statement. Kaya makachung doon mo savings account. Yun na ka mo bakatawan at di ko misinito kinusalang ka sa ngamoli. Dela ko lang kurto na tarang min doon na mo bank statement. Grade 12 certificate. Awira na form 6 Kaya chung mo certificate ni no mo pasi na form 1 vakarutatico. Yabulichike optional for those who can. O senga optional o savings na grade 12 certificate to prove you can speak English. Niko sa pasi na form 6, sa pasi na form 7, torra chuk mena no certificate num pasi. Medical check costing, bitan chuk baka chiki ndo na ilabo, me bibu kina no medical, bakatalanga kina no relocation cost. Ni oto kita lang ibalani leo talaga na cost na involved kina Sada kila kir chuka do talaya na nomu character references
Ambia ka so na ibola na ngandri ambia ka may be turang ni koro, se be taltala, se be nanumum bosi ni takadaka, se nduo kila ni roni sulindo nanum reference, roni o kareira mera vola rautu, chukor nanum hard copy, maro tako be nanumu file. Eh? Kani oti nga, moni baka baka rautu kina, nanum ni curriculum vitae se resume. Nom ni CV na kana da bala kala kai ke baka ni sa daka me update ke tu na nom ni CV o talaga ndo tukul bale ber no ni buli ro talaga no ni daka nom ni CV ke baka o a volunteer nando la project se o a youth leader beka se o bingarabe na matibitokani se o tiko nando la tambana ni bingarabe na koro liulum beka ni youth no rakavaya bita kere kere na nom CV. So nungon da dono num ko sel chuchi ni wakai bimbi mbek seng dona kasar ga bimbi na tabi ke do binga rabi kina wala ke baka mananga on doni yaw ni nom do youth na koro se dona tabi se baka buni bola o binga rabi kina nom do song song baka marama kanga okila ni o bai tabi kin bita na nom sibi eh kena oti oti nga ke chiko na nom ni LinkedIn page tobole me vavutaki bitkendora ke mitamba riribnaka so tala na daka se sona steve kiti bobo rawata update taka vavutaka na nomu page balat so ngono ira do rai na nonta page ni LinkedIn ke kachu na nomu page utu nga kona sende me varutaki ke ko sala maniding taki na damu ena ballot en ngandre mitiko bikim ni tolnan raw lim sanga bulka lima nantola ni lapin Australia. Ayan ang nomu visa fee. 25 is the registration fee. Nangulo sa ding tekikina, sa kay nga revi tol ng raw 5 kalima. Kosar nga bakaleka-leka, bigyan mo ni na biyokani na lang tabi mo stay na sing pinakanikua, pasot ke ba ni ba so stay kim ni, na sinantay, ang nitaka ni Eyanga, abakalebu, na lang tabi talo no na sing pinakanikua, iyo. Kaya makati ko tali so nataro ni Beta Ronga, ni kako ni mantuan, ni inbox nga may, no gato wala mo na bitar tarberto na nung ko ito kani, katundo bital na bakaliwan na mo na libu-libu may kato na suliba kasamayan ni Beke mo ni. Si sumay na nung ni taro Okay. Alright. Emma, na address ta po ni nanumutin ko, sa, yung sambit yung garira, na address, na email, ngari. Sa Tikuira. Mula libu-libu nagto na sulba kas. Okay. Iya na address bikim ni nataro chukumay au sambit Tikuira na link ni website but kana email address. Sa chukir bin na linggo. Baka sa lungo na din daw bitin ni na link bikim ni nataro chukumay. Tawala nga mo ni scroll scroll dake se scroll sombo o ni nagaridikin na address to ko. Sabit chuka na email address but kana link ni email. Sa kwa ngaya bikim ni na biokani o sa tataw talatiko may sa ngole ba binibina ka na naman ni makararong may pasote ni balawale na nung live dudol miya tursang bulungan na minute sa sibita balilay iya sa kwetiko o sa lolom tiyan ni bali bikim ni kalong atatiko di mata-mata naka Mode.